Prisutnih na programi privitala Tatjana Dudaš, predsjedateljka društva Petro Kuzmjak, a Senka Benčik, nastavnica ruskого jazika, šitskih zdohadla na istoriju Rusnacoh i samu drahu od 17. januara 1751 roku Ponješka. Po čim nás je tu málo, my poviazaní, takže vždy viedno robíme, pomáhame, vždy sme viedno i u društve, i zo školu, i zo všetkým poviazaní, tak jedni drugih pomáhame. Domašnji na preslavi vivedli daskeloruski narodni špivanki i recitaciji, a odbavena i monodrama Milionerka u vivodzenju Amalii Kovač zo Skuli. Publiki bilo dost i reagovala publika prave tak, jak som i občekovala, i to mi bar značelo, že jakošik i oni učastvovali u calim tim bavisku i možem povedati, že naspravdi som še bavela. Organizatore tej preslavi do každého ruského obisca osobne nošali povolanky, tá sala kulturno-umetnického društva Petro Kuzmjak bola polna. Hoć u Novim Orahove Rusnacoh jest kolo 80, oni še i dalje izhodze i namahaju še začuvac isti jazik, židlovu špivanku, muziku i tanjec.